Here, Ugo Advent Sunday Keril, November 28, 2021. Advent candle betuketsa hauliro. Christa mirjo tradition bogeta sasangulie. Advent read liro. Kehukinu mo ukitekinu no ubuse. Jesu Christa benyogefor rokra kesali ketola ukese kesha tipo ursi. Tienu sededi candle geril betudo. Ugo tie prophecy candle. Purple candle how betudo. Purple moro Mary megegeta how liro kedimie color iketa sasa puya mu kedimie po vorketa ti tapie ukeshba Jesu Christa nyorano yupo chudi kijanu kevol jo fekeba ukeni mu bobu ukel hunu lerdi kedi chuli morokesho tipo to prele tanya asaya tafa ger suru nyopo penyope utsoshute tafunumie popie utsoshute keko po bukagito mu pozatropie Paragesi ungo keko kepenyofa kechachepo vito kedino choto pozabu zapuzaye chakelu chache Viwe arakelu Jesu Christa zananu kenise mi pette kelushia tisoja ke vi pongula ledi por sola li ke vi poti hala o ke penyo fe beziewe cheliko krebodi pengu ponu dienu bukeche hare Jehovah tezili poza keliche temiego donu pomhatoko besishili kelipie poki shili Getze zali che boki shili nie bomhato ongoje bette bushili boza kemesau bu zaye chili Jehovah faya kejago nubu unilichi Jehovah mu bokeko fili bozie fasilichi terenu ukopete kezedi zaliku mefadie jisulie chiri altu Galibia Jehovah take
this year Khalidi Zaliku Grisedi Hidia Teta Nipu Gekrie Gelilizome. Petebu Jehovah Prilichi, Gijunu Kelhu Petebu Popri Pohu Talichi, Boy Pusha Musu Chili Izeru, Bodie Kashuru Su Meti Tatazo, Jehovah Ukepenyefa Kejapo Chula, Terho Petegum Ho Gedi Kajalso, Volichi Uko Nuketsu Boroshoki, Utsakeshu Jehovah Mozunu Kutuniki. Dikeba ke mesa ke krinipu Jehovah. Yugo chedo nipu mhozunu for no shoke chati hanu hyo kapien chsewe. Ndi nu hyo ki ke sha ke mhidi nipu hyo gon ki for shi. Mhozunu hyo ko nipu thania samo ke chla chedo. Ke jo ke mutu fadi mhozunu for ke chapete no va bi chachi. Mhozunu mesa ke mo nu don nu le jorli nipu hathom hacha. Putu ke mo chdi for ke chapete no ke jo va shi. Nke koro fu bu hyo krish di nipu no hyo chikama sashdi yobu mhodzunu nipu thali ke sumi chana ligatona no hyo krish rosham hathope tebu mhodzunu lene ke sachali gatona nipu no ke ko ke sa theja ke sa khala shaji jedo nipu no hyo ko se ba ke hyo bu su si mungudi nipu nginu thenu ke lingulali ke ko ke sanguli di chercha ke je ke lubunri mhodzunu shakhala di la sheli ke vi no hyo krish shaji Yugo chedo ke zedi rosho ke bati honu hi nipu ABCC pastor di kongo pete nipu suchedi mozunu foyawe no mume jedi tenu no ke che tenu me nege che nipu no ke kapi pete go tsona shri no ke lile tho honu chedo teza honu no le tho honu ke she pete bu utsuker no sedi mfalani mu no ke le ke che le tho ho le pe sha frudi ne nipu u khala pin che pre ke le chili chi yugo pri ke kri ge chen rosho
di che dom ha to che fredi no do zdi ni pu se de ge je pette no no ge ri u zdi ho cha tha li ho cross hyom ha to ha bu mo zne li li ge se chli ge to la no ho cross jim ha pette ka bim pele shdi ba ho se di Jesus Christa ar ha ke li zan cha se wi amen ban li vi Gesù Cristo zanu pette che lusa mu zekelie sewe ugo lavori baushiri Gesù che pegno ti susuri pegno bagada chado ugo advent Sunday che riunu sedem hatogo zekelie zugo zedi puti havu u pegno bagada susurka lakele halari uniwe mu nipu bu jabye ugo Christmas ti ula do zgaba petenu ke penyo fubu jasgele tsetena di u su se chayawe ugo bogada ozame pe pengu ye ugo dikon tse gevor ami salye putivo gada jesus ke huburi sibade munye ke huburi kikru la chabadio zu tiunu tenu ke sho tiunu tetsuku ke tiunu ke huwe kikru Kurhigasa, Kikrutsaka Tepugasa, Shirosam Hodzashiri, Kikrulacha, Amilacha Vorgasa, Sokosala, Kikruri, Ukehu, Pejegaba, Susuri Bese, Peshisea, Muchado, Uko, Kikrusunu, Dileho Hase, Kazasa J, Kazasus, Kubasala, Siosari, Presadado, Kakria UBC, Kehu, Nye Kikru, Kremungu Mejedi, Hegofa, Dr. Salih Iralu, Kesho Tinunu, Bose Ketzo, Hegolacha Petemo. Muhegova pi zovor getsala nigo pette peje torwe tenu ke shoti haunu heko ngume jedi ke chanu hekova akrabazoche idi misale kikrukinu di Jesus se ukehu petsosewe mu pette kikula chabazo mu chabaje ke Jesus se beshilasia tie ugo ke hununu mi kertha pastor satobu tazedi razape Renanu Razape village nu Japutsa diodi jude mu kehu hauliro zanyo kehu tseperhila kelie kehu igezbude mu kehu soru zevordi ugo tie kezeke pekro gezetsyoba hakiha Razape ke penyogi rena sorugo tulazuma gezepe vidima Razape basa mu kezepe rena hakoha zevordi tie Kehuba Sala Ugo Jehachu Todame Jede Tiem Hatogunu Nipu Bujasagu La Ulari Chabaje as a Sus Sedi Peshisea Amu Gurvet Salavorio Jeza Sala Gurvelari Chabaje Ugu Tekehunu Jedoker Shu Hulidaliro Sashu Kehukinyunu Tepugo Tenugo Sunday School Cresargo Sashe Cresargo Capetago Idi Grote Se Sidi ugo temie petrovie ugo gegadagodo no temie petrosidi ke husugosri ke huvodioje sala ugo ke husugosari chaba ke hu hakwa ke zenu ugo ke hu mengudinu ugo bu judi ugo kuri ke su mengudi su se ka za mu revorzo de putigo putule mogabala putiu ke hela zo vorde ugo tie reve pato hatsile sala unibawe uche dogo somie grobo vorba mo vogadao zamepe sorumun ve tenye ye kedi drag nu conference globale temie kamo temie tsadi ke huga zubude mo uke huwe mu drag Indian Christian Camping Association igez grotobo indianu je ugo kem tsgabam hato hamhe dinu tetseptabaya gez suko groto kazabude ugo trade relations nu tsepersabaya mu ugo organization or hargasa program ugo pesosa mu shidi za hanie nu mie mete nyu vordinu kepekro unisekele shigetsele mu ICCA gedzunu shiegetse sunu ugo kratami mikenye seshe ugo uzemie posa di vordinu ugo matogoring musa shiro conference ti honu puti segetse shigetse tsile sala uniba mugo baza badi talado sala chedo vordi rkego zekordi ke huba sala
unibawe mo ugo zegelie matosu suri tsunabawe. We want to welcome the three of you, Priya, Arun, and Samuel. Thank you for visiting Kohima, visiting the track. Our church is fortunate. We consider it fortunate to be partners with ICCA, and also we look forward to a stronger and longer partnership with this organization. We thank you for the way you have guided us, held our hand, and helped us in some ways earlier. We are truly grateful to ICCA's interest in us, and I think we should take full advantage of that here. So we thank you for your visit to the track and to our church this morning. Ugo, I'll just mention your name if you can please stand. Yeah, Priya. Priya Liro. You may be seated. Thank you. Priya Liro, ICCA President Tsaba Chiki. Mu shizoku mo po sorkari kruhiya. Mu ugo Child Welfare Committee Igezekro mu committee sunu po chairperson Tsabaya Coimbatore district la. Ugo mi sego bete Coimbatore no vorpre. Mu tsafuro Priyade. Arun, can you please stand? Yeah. Arun Liro, ICCA nu, you may be seated. Puri puti pete khasdi meribaya po executive officer putsidi revelu ki hakivodi ugo Tsabaya gazam hatwa ko ha hamhi gazugo ze kepero musugo chata gazri Tsabaya puro Arunde. So Pastor Samuel, can you please stand? Samuel Ri, he may be seated. Coimbatore no mu puri kehu punu Pastor Tsaba mu unye pazatsadi Corway. Yeah, so thank you so much. We welcome the three of you, and we hope you have a comfortable stay until the 3rd of December. Here, Pastor Dikon ke chaja ABCC program jidi musala ugo tie program ho ha tsaba muker shuti honu Dikon go buri partly geze sigeze tsede bawe ni no ri go la chasede metsu ke chari menguba higo sala kenyo ke chati unu Pastor ko mu Dikon ko lai chasje higo pastor ko mi seli ro raza pe ti muze ta de ugo judi part de mo shogadala sala su khega zbo de de uguri kheba de tieshi moligenze de de hakya ni no hinyeba mu pastor ko mu Dikon ko lai chasje ge zesu metsubu hisje ge zesu su bi se besisia ugo nigo ke hue ke hu le to me pe de la chabaya mu pastor me go Dikon mi go la chape kribaya ge zesu sibawe mu ni ke chalanu higo pastoral team shiri Dikon go shiri kepele me ke chasedi tie nipu jabu tsege zemu ke u chata ge zunu patos go se tsya we ge se u ke u ri besisia mu ni ke chatigi higo la chasibaje ge se besisia ugo je jidi Dikon go pastor go bu jabu tsali bu tsese do mu ni go share le vide mu shidi ke prigo ke shesudi puti ke prigo sala go da shi ge tse do.
Puti che vi hong che la che per non peser sur ni ko pete peser. Ti che che ne se voga taki u che hunu ko tami ko vorde abu di con bordnri le mo le che di avasivor. Teze u pezza tholi ro. A thole pezse mu anu to fasiri mu amilu tutu zodi di con bordnri le. Kelhu japu budali ro pakekrap puli vinya de pabo pele tumu situ kezo sa kepenova akala keliu kepenova akhe kepenova angmeje mu kepenova akacharna ya akachakala sa ya aho situ teachers 2019 jeti mesegi pastors komu di kongo ke hu podi di horanu ke hu Anumase mu akipanova akikremu angukemi yeglesro kemi korizodi dikon mi potsidivo ke daza anisidivo ke hu tiade bolesro mengariza utole peze kimhizo de shi shidi kere tobozla divo ke hu devo ke hu di unisele hachase rakawaya mu kere uliro di homirna rnau ke hu zomudi rnau pekteshedi hego ZPVCS, her PSOPVCS, mu udien zoshre medemi hedi heozekilitsa. Shek unisese kenye ke kriwo laliro. Vodi ukatamye, upasas miko, mu ukatamiko, share dipukasa, share kachasa kasa, share katahakasa musudi, unise, unusakatefase. Ushi ringuni udipu, umeleguni, ukachago, udipu chago, share kapataji Rana Kasigi, Ukalemets Mechizudi, She Ukapelo City Tepudi, Tukabangus Musaja Pusukabangusi, Unisemu, Unis says mu Legasa, I would say you Ukatami Havaro village dog as a le Seuliro, Menhalas Zewde, Musa Taze. Here goes Hiri Pastors Comodicon, Kokira Kabago Kitsalitza. Zalitza Shamo, they Metali Mosadesla. Adoza pesha sidivo di getting gozek di zalitza. But you voleze, shem lado mo di letade, kida di gozek shidi mezedi shepul pitishile. Uke hunu di kongo, ukita di jet mezedi kemetali zon here di lekoro to kozo kereke notzo vomito nutade. Zalitza sedeliru, silimune, sagakrova, sishim sagakrova. 是目的，给没给他的目的，不都没发生现在的。这些不多吃的，点没来他的目，给他头目是乌龟么？那些的给没些是地方么是搞的呀。这里吃比谁嘞？我哩这里吃些谁做什么的？我哩乌非比谁么做么的？这里乌多子里么个的，么给他的下个这好，安努都是呀么做发生地方这个噻。 So Takio was they reflected who knows a share Ugo, Pomevi, Cataradi, Hadara, Kiteburi, Kamu Kiteburi, get covered the she gets Unulevor. Kinu a Bible level, English Bible level, the family devotions of Bible level, Mohaya, Musnu, Colosigo, Lesu, Potsun took about Potsun Yobo took a soliro, Kizunu. 파켓토고 셜리로 봄에비고 심미지고야 이거 부 무슬라로 페케 흔으서 시리 봄에비 하고 개토게 뭐고 파켓 바야 그래서 왜 웃기리 뭐셔 그래서 부에 우거 지도 기누 우거게 흔으서 시리 우거타미기 비세 우티보가다 누무어 그라바 이거 일렉트라미체 데리 어느모 que shikiri que khogdaho skiri uzzi que sasa de ernumo bachakra u que lumus di unimu la que tove que tejaya anisale zeyo pusna babo poserver na bunu voru pitsinye boze que se mu popuza dr salesa arfazo shi sla ho podichao lelimde de poshin que so que bunu que so que poteze iso rnale por va por nando revozi
มีว่าปุ่มยิ่งมุ่งได้ปุ่ทบปุ่กเสลียมได้ปุ่บันบายาจะได้เสลียเดี๋ยวปุ่สติว่าที่สุปุ่ครุยเลี้ยงจะละกินลาวร์เลยจะปุ่การีก็จะอยู่ที่มีสุดทุกเลยที่ลาวร์ที่นักฮอสพิทอลปุ่ลาวร์ที่ปุ่มแคทเรกออเปอเรชั่นเสร็จที่ปุ่ลาวร์ปรานุปุ่ลาวร์เสร็จชีจะเจ้าเรื่องนี้สลายก็เรื่องที่ที่มีสุดก็เสร็จแบบดร.ซาเลเสปุ่เฟิร์สได้มูชีดิปุ่วันนี้อยู่ที่ที่เขาจะเสร็จอัตเลกเสร็จsuccess สักแค่ลิซ่าอุด definitions ปุ่นจากเก็บภาษาจารย์ที่มีเกล็ดเกลียดเขามีพันธุ์เสลียสักแค่ลิชิดูยังว่าโคเสลียสักแค่ลิมีชิดูยังเดี๋ยวอักเล็กอยู่เก็บอุกเก็บเปลือกสีอุกเก็บทุนเสกอุจจารีสีทุกเกลียสุดสักแค่ลิกับทบยังก็จะเลยมูอันนี้สักเล็กเราเลสสกี้โอ้ปุ่นทบมีตัวดีปุ่นเก็บเปลือกสีทุกสมุปุ่นเก็บเปลือกสีปุ่นเก็บทุกอย่างทุกบ้าเล็กสลาสิอุนิเซ่เชื่อเก็บคริบลาลีโรมีกระบะเทจาก็มูเทมิก็อุนุชิเชียว่าจะได้เป็นติปุกิลิสได้อันสกี้ดีอันนี้เป็นอามาดินุกิบาดีจิตเทกหูปุติอาศัยลับปัจจัยลิเลียดีปุชยาสกี้ปอบุเกหูริเทจิสมอชูโฮสิกิจปุโฮสละจิตที่ปุติอาศัยดีอันนี้ก็จะเกชุติวมูปุเสติกุจะชีอุกหูเอกปุลาชาเก็บครีมหัดก็จะเป็นเด็กก็ละก็หูพิเศษก็จะสุริเสกพิเศษเสียอันนี้ลิโรติจิเมเฟดีก็จะแคนเซอร์เจดีเป็นเหตุบ่มูเขาปุติตุกี้ปุติเกลียดารุเสลียสละเขาก็ติจิฮัดเอาวอลเลตเอ็กซ์เลียดอาจจะเชื่ออุทุเสกว่าจะเก็บตัวตุนุโรเก็บเป็นมีเก็บชาฟอร์เฮกุตัวเองติจิเมเฟดีปอชูมุกมีเจวอลลิโรเกี่ยวกับที่จะไม่เฟดีปุลาชาวก็จะกระบะพอเทเกก็ตัวละเวกส์เป็นที่สติเป็นที่นู่นเกี่ยวกับปุลาชายาเกี่ยชัดที่กูนู่นเกี่ยชเมล่าชาก็จะก็อุซากิสุดีชาบายก็จะกระดีเกี่ยเป็นเลยมีเกี่ยชาวเฮกุโซเกี่ยสุเซจะพูดสมุอยู่กับพิเศษเซปุสิยาจะพูดที่เขานู่นคิดที่เทซ่าก็เป็นเทปุกิริได้กันลิโรफोटोस को WhatsApp को पिक्चर को मारे अन्य साले हन्ये कैसे दी वो दी हो रहा हमारी शिवा से मिला से दी ये सो ये को हुदी बोरी कला से दी हाले दी उन्नु बात वाला से के लासे पोतेलानु बाइबल verse यो प्रश्न कोलोसी को से केसुरु हरो हे दिकोन पास दिकोन के हुदी की दिबो दे क्रिस्ता दियोबु निनु getsu chile isi Krista diobu ninu getsu chile isi sia kolosi ko kinye tata mi puburi temie hasi temie do potsano jo mu kijenu di geto rofa se ne tepe ne udie chwa mole geto la ni kiri tolie sokosa Krista kinu vormo sia kolosi ko se kerpengu kesu ketine 지오 크리스타 카케셔 누네부 니누 딜레 니부 모보체 발리게돌라 니키피스누 셰킬레조 시로 케펜노프 테제 바졸레 크리스타 디오부 니누 게츠 칠레 파시 페테세 니 호니호 타로무 베타 바졸레 게체 잘리 게소 잘리 지오 로퍼 잘리 고체 무니 누니 Kepenopha che di chili tozolie. Sizomonya ne die nuri, ne mhatoko nuri, ne mhake hupo chiri, nipujisu za nuche di kepenopha upo tezie tozolie. Yopje. 어떻게 리보 카페고 zellas디 고부 라보디 계제 개구 크로보츠디 개번업기 고 메지메 롤라게비 세게슬라 개번업 베지웨
이거 뒤에 개차 바퀴니 그제디 칠리네 대리우로 이거 처벌 좀 해디 예즈디 people group of Russia 소콜라 시에 소콜라 그 차칠리도 시에 부기스미디 뒤로 파스터 디콘 디소자 슬라 그 차바근 이유누 파스터 디콘고 라 차글리 칠리도 테리우누고 그제디 예지디고라 그 차칠리도 뭐 섬하즈 그 제가 뒤로 세디 그 자가서 수치도 뭘 바글이 전도 움티레 틀림거다 시시디 per catholicism reproval this level Dr. Pusesiadi ani je pusiju emotional zaju ani it's all about prayer made what Yazidi people group of Russia we will have mass prayer and I'll share a little about this people group and I'll share Nangami please Yazidi miha Kurdish people group nu temia krobo Kurdish miro mikrao 98% kibo Islam Sunni nanya maji geche mi dari Yazidi temi kro hagoro utho unana kritu siro pakresadi sepet segeje temi krobo Yazidism ukonanu Kepeleuro nana kekri diepengu kepele seleri ugonanya che Sokoro folk religion Zoroastrianism Christianity mu Sufi Islam kepele kekri giche sigiche seleri ugo nanya che Kurdish Muslim mego mu Middle East nu krokekri krobori Yazidi miwese keshrofu devil worshippers wadi sikichego leya uko nan keplanu rosho tejo mjia gachego lanu Kurdish me uko tia sala they live in isolation uko to ko kala kridi lugecha sikicha temikrobo uko Padi mize chazu mize di keri sekecha chema they are a closed community which avoids prolonged contact with non-Yazidis. Sala they do not accept converts even. Chazu nu lerdi uko nanya majige jesuko sari accept chama. Sizovodi pati hono u nofuno mize mi nange krimize kinni vodaro soko dukriwa gaja sigicha tirni ugo kepanapo kezabo kizu tsega susu pele dari kepanapo su patse sejunu ludosla kizu ke khagzala tigi dileme thenie kechasa gaja susu bu mo sikhizu popeleyamu uko tigi dilego kezao liro was a peacock angel mu angel hauha is also the devil in Yazidi belief mu peacock angel hauha poto poman dochdi temi ke khaya gaja sikhiza uko kepelenusi Yazidi me Liro nolhu nie teni lap teni gazigibo ban higa jesusa ugo jenupu mekrao liro wodi northern Iraq Nineveh province nu ruya so sie ni hi digibo Russia nu ton higa jesusa leya Georgia nu minye serapengu Armenia nu minye mepfagibo so see Sweden nuri mikropo so see Syria Turkey sigijo nu ludoya mo
Georgia mu Armenia nu lukutuko mikau riyese Russia nu vogada sikice puya uko nanya uko kepele ulanu Muslim uko pesese bau rivo ISIL Islamic State group hakwa ke ye getse group hakwa uko pekka dodi uko dukrise getse ti nivor se Saddam Hussein tigiri uko pechemu uko dukrise getse chvorsla uko hakres getse zeke sevor mu sla uko sekori kadi uko keze kecha gola kecha selenya prayer points koliro hagoha kepunafu Yazidi temigo melu Christi uko bu dilgeviu renele lilidi Christa siji mitchiligadla chado su chapu jaganiro kepunafu kepelemenu chigmachasidi Yazidi mila kecha mevimi beseseligadla chado chaseuliro Yazidi medonu Christa kepelemibu siori kehu kemeti Surhomu memigaze ke hupese share ligadala chado. Cha diuliro kepenafa diubu pokekoni sedi Yazidi medunu ke zavo sedi kerneginu kepelebu rutse parligadala chado. Cha die sukutsa sedi ugo keze metsega chachalo will have mass prayer. Will pray for the Yazidi group of people of Russia. Let us have mass prayer now. Tigba, the Massag, the talk of Higabanapa, Ego, Babadahano, Yazidimia, say yes, Susalan Kichaya. Nong Majidi, in Kamasafubu, Temia, Krohagoha, Nisa, Rachasidi, Okubu, no Katalk of Higabanapa, no Kalagaliuni Pujisu, no Cruzginu, Higola. Siesa hegor halidi hilasi kita kaca diligedi hawa silidi lelidi ri inki voli kita antiyo kalageli ni puji suchali kita no inki masafu go temi hago ha rachasche shironi pu hego ke palemi yagacha sukosano nuchsidi go bu rafa kazi karado gaja rafa hagolari Tanunudi tosligato, Kasligato, Gula Chasligato, non capi, Higo Capelemo Tetsi. Ndiligavi Ubu, Nipu, Vo, Yazidi Timi Hagodano, Kosedi, Kazasidi Nipu, Yazidi Mibu, Nkepeleo Vogeli Cheschi. No, Njapumi Gosuri Nuchisa, Hasadi, Guburi Nunja, Hosidi. 세번 들기비스스 그 사실이 있지. 얘는 회고 그 차는 하고 쓰디 기차셔야 뭐 부노 회고 그 차 있는 sek도 벨레디 인테지무 자체에 예수 그리스도 아kal라글 쓰디 차에 아멘. 자케니우 그거 그제디 파스터 디콘미고 라 그 차철이도 Poliro Pastor Meko Mugo Ministry Matogola Pastor actually Pusdeugo Pastor Se Mu Kekrimigo Sadi Kiraza Penu Japuchigaba Susa Sisha Sala Ugo Sokosalar Chalemu Pastor Meko Mugo Ministry Matogola Ugobu Ugo keki lito haunu di tomu nupetesedi seseligadla kepanova fake ko mupumhasi chado jageniuro pastor migo kikrula kikru members peteburi vishu homu kepelenu sesedi keze kekruhi kenutha mu kenum hidi ulithonu ukrohi seligadla chado jasu kepanova bu
pom hasipie dikon mu dikonesko tsidi gubu kenu ready kepanapa galu marhanu hape pipie kehu tsiligadla chadiu dikon mu dikones gubu kehu taze kepanapa lege chunu voligadla chado uko kikru kolari chado today is Pastor and Deacon's day. So we will remember them, the family members. And besides that, we would like to remember some grieving families who have lost their loved ones. 우거 Pastor Deacon 메고 라 차도서세 마 이렇게 차느냐 그리 부사세디 계속 찰리냐 Pastor Achille Shri Dr. Pusashiri Pusade Ani Sali Dr. Sali Ralu family members Kola Akfasebu Kononogo Kikrugola Se Ani Kelhu Chiko Kinumia Mu Pononogo Kikru Kola Se Amikona Kikru Femino Mu Pononogo Kikru Gola Ugo Kikru Saholari Kizedi Kachachilin, Sasia, Pastor Deacon Migula, and City Wokize, Bapo Kachachili, Salalito. We'll have mass prayer again. Ikinipu Higo, Bab the Hono, Pastor Deacon Migo Galhu, Lori Getazika Binsia, Uko, Kekia Lito Hono, Nipu, no, Numijidi. Nrafu Keko, Masi Kabiogutsa, Gobu. Nrafu ke ko mu mhasi susedi nlieto hanu susechdi unu to sedi odi thodi nipu ke hu taze nipu njapu ke hu bo suseli ke no ko krohichi ko kikru ke krigi chkolare chaya kikru members ko wishuri ke pelanu susechdi ko lieto hanu ke je ke krohi ko khayadi Japuli to Hanu to Siligo, no Uko, Richeso, Croatia, Uko Chipocosity, Kevigisho, Kesigilem Hasimle, Kepalet, Jacapi, Kikru members, but that's Tinipu, go copy in Paleshawe. Bahurini Puhigo, J. Baba the Hanu, Higo pastors, Migo, Missa, Tiru, Kizimigo, Kidi, Rajape, Baptist Church, no. Japuchi bus was ever cray, non te go zetoli, no fubi go Croatia go for sure, go get Kalidi go, say, and Japu Gajachi. Go Japudi go no nipu, Garnimibu, no Capanofa, Kalagli, Nipujisu, City Zakili, and Kivoli, Kalu Kapi and Sigili, Tibuchi, Kapi and Palacia, so Nipu here, Tenushugaba, Kikru. Korea. Fasebu Pononogo Kikru Bochashiri, Niglusuko, Kinumia Pononogo Kikru Bochashiri, Femeno, Pononogo Kikru Bochashiri, a Tekapi in Palacia, Tanushugabati Hanu, non te was a ballet, Gobu, Kessia, Patalamo Gachasusa, Sidi Nipu, Sidzegavi, Okapi Higotsa, Kradi. Ginu Lili, Ginu Tendulola Glitchi, Kikru Kabian Palacia, Etegula, Ketezi Kabienza, the Jesu Christa, Ragali, Second Panafunki, Amizimulu Muchewe. Gotier Kazadi Ketodi, Pregale Chilido, Dikapu. Pugudo, lessonu, the muddy presently, Slido. Johann chapter 4, verse Serpengunu, Hidiakanigazo. Putsigi Chayu, Jisu, Siji Kirigo. So, sin here, Johann, was Jimmy, Kenya Zetaru, sorry,
I'll read the portion from John chapter 1, verse 35 to 42. Session here, Johann po sijime kenye zetaru. Jisu regato mohodi leri lu ukepanafa konozo sida. Sitze patakele nie su sile. Sidise Jisu simejida. Sla Jisu ripra unye po sime jigado mulidi sie negadibo fega idigato. Sitze unye sibuki Rabbi pucha ke patau no kirapo vayaga sisie po uneki vodi mohoji isa sitse unye vodi po ke bat sumule sidi unye vodi po ke bat sumule sidi unye senhe po zembara Seki te sie kebat die mesada. Siro Johan die pusidi po semeji ketanye mi puro Simon Peter Sizu Andrea. Povo podzriu Simon Philip riedi sepuki. Ye mesaya mulide pucha ken hegaliu. Sidi po Simon ze Jisuki voli. Sitze po no hodise no Johan no Simon deha no se kefa pocha pitor vodo sisa kepnavu japi podie progressive mungi segel selemu go digapu hauginu kazaga siginu tebu tejangul selete yukbse Tie puti ke vi hangu ke la tiri tonu ke punyafa tejiawe suro ke pu ke sake medinu tie te suza hawa ABCC ke hugonu pastor mu dikon miko ke chati suza dinu petosa sake medi tie abunu puti hawa senudinu apeto ke sahanu ha zomo smo sezo shiri Pastor abu tie puti hawa sesnu dinu avasi ke zitigi tire tonuwe hawa pume liezo deri puti hawa hawa zo gelenu ari suha feko feledi je do sherinu nyugom hojunu talewe ke pelemi botsudi vorge zahanu ha suro tie zomo smozo shiri abunuri ukehunu dikonmi botsudi kehu krohi kehu chata kehu tanudinu apetokesa hanwa ari ukehunu nyogo ke chalanunu tekazo akromiko zedinu nepu lietsidi anivolewe atua sunu suro ukehunu pastor Mudikon miko petego sunu ke nise nyugo pete ke lusiawe tie pastor me dikon me ke chati sozahanu ha petego sunu nu nyugo tejes ke no liro nyugo ke vito kapese hego lacha mo hego krohi ke vorge medi nyugo ke taja vor hetsodi hego kezidi hego nidinu keze nepule totsudi hego nivorwe slanu nyo bejeho gezu sedinu pusuya nhari ke putade thieu ke hunu dikon miekenie nzishie ugo advisor tsege vor yo tava kwino lide sishie Thierry Mikenie ke penyo vukinu liga datsade
Thiê đi con mía liệt thonu hego mà họ cái stigi chỉ thiê hego đi con nu cái ba hego character mi cái crise cái nhẹ uti vô cái đó chỉ cái số hàng người về azo suro se no liro bo ne pu ginu pu ni dinu liệt thot sa cái hu liệt sa japu chu dinu bu kro cái cái dân noi tu dinu bo cái hu cho te khe bu nu ni se dinu hego meeting go nu puti pe tenu hego tahi tar ho hego chatha dinu pokele ke za ke so ko so hego ko hi se dinu vorwe de po ne pu ginu rli de mo hego pu mi seba sitaru hego krutsa ke vor Dr. Salye poliro po character liro po melie piyamo de pu baza seya deri poe renna ke zanu renna shi seya po ma mo deri po pu ke su we po manise mu hekola hego chatam menyo seya gaza po chidinu hego keze de to tsovorwe de tie po nyet bamo ke da hanu ha hego board meeting no shiri che tarusalie eto la sade hego meeting chero unye bandu me thoba ga zasu mudi tenu shutawe deri punyewe unye shedze po ni tudi unye ke pele no unye ni dinu rlide sala ke penyeva tejewawe hego che di konsuge bago shiri hego ri hego ke vitho ka bese oke hula nunzamu parher vogedo hegori suha te totsla we ugo shiba ugo ke hunu pastomiko uke vitho khabese uke huteke buke belemego krohi dinu ugo bu tajake krangulya gazake mhidinu pastomiko lari eteje khabye uke penyo vtsbawe chedo nyugo ke chahego vor hego tsobawe ke tsu sedinu nyugo ki pusawe mo nyugo pejewe ho ke tsu pusia mo vor de tigono zo shiri hego la chabaje sese je nikonmie thakkinye me thoge da sunu ha temi me safla morsho bas lanu temi puttuge za punur lerinu uge hu kroi chathale ko la sular chabaje tsu sedinu ke zasya ho glad to have you, our guests. We're happy to have you in our midst. I'll be speaking in Tenidia, but I'll be sharing from John chapter 1, verses 35 to 42, so you can just meditate on it. Ugo Bible ke pro progressage medino ajedo ke zasage no liro. Hage hanu ke zegazasuna ba. Johan puo serapengumu hedie kenya hakya ngugilie baudi procuredi bahuri verse seratapfa hanuha vordi mohoche kamen si ke de cha ya aretsa kamen si vordi mohoche hawa kidubo deshi dinu ahoha levor sidi mohoge vonu hawa nipuwe hawa aretsa sidla athie hanunwa kazasnude ugo hanu prokergeza johan we pushizimi kenyezedinu taru jisue to vorgeza suhangu mu johan shedinu le mohoji te konyosa sidinu pusa shiru pushezinye suha sidinu bunye jisu sheme zida unye sidi jisu shepi vojeru jisu shedinu unyeki what do you want nyeke dipo fayaga di unyeka tsoda di unye she puza kabatau nokira bayaga adinu katso
Jisue she uniki pudi Vordi Mahoche Kazasuha Pu Kamensi Kazasuha Pu Sala Punye Jisuzedinu Teovodinu Pokebatsu Ngulie Shidi Punye Sunuha Sunhye Jisuze Bada Jisuze Bada Dinu Andrew we to lavodi pujriu zeke seleru pujriu ki pudinu Simon ki pudi we have found the Messiah edit pu Messiah usa mule de we kazu pusa sidi Andrew we Simon zedinu jisuki vole tie ugo hanoha lemedosa Kenuliro Andrew we Jisu sheme zivodi Jisu ke batsu sile mu poe vodi sinhe bagada sunuha poe Jisu e pudzego hago pie pukipu kesuha shisinhe di poe vodi nu Jisu e shubushi suha sile keza ugo hawa mulie mu hano mugile Messiah ngule dageza su pugeza Messiah hawa puchaki dibuga Messiah hawa puchaki dibuga kaza hawa mosliro ken hegele esi Kristau suzo shiri ken hegele suwesi Shizala the Believers Bible Study Bible hanoha the Believers Study Bible hanoha nguleze Johanne pukeleu liro hanu statement hayoha bahuri vordi mahoche hayo hanunu poe die togekra hake togekra pusuna geza pesisna geza mulesi mu hanunu theology puze kathosugosa peselinu pusuna geza Johanne shigeza suhad ngulesi sla hanu puza we jisuki vole liro we jisu shubushi su shiledo jisuki vole liro jisue ugo la shubushi ugo ha su shiledo Messiah ageza hawa jisue Messiah geza hawaliro the anointed one ken hegeliu ibrinu ken hegeliu ashi seshe Krista ageza hawari ken hegeliu ashi Greek medianu mukel hegelemie how ken hegelemie hawaliro kizukrobo teka hana hamoge votigi achedo u diga zaza puda michire deri wa haw mohoge vonu a haw mugele la aw haw hapisedinu ke pusnu de ken hekele katholes ke weunu ken hekele mie cross hebaya ga zasu ngule musuliro seje ke simie we ken hekele mie se ken hekele mie we seje ke simie ke zasu ha asi ke kriuliro je vou we ken hekele mie je vou se yashi se she za seuliro ke dimie we ken hekele mie si sala achedo ngo ke zedinu hake ha ke puse ke se ken uliro shije ke si Jisu Christa shije ke siu mu je vou mu ke diu geta ugo hanunu mulewe Jisue shije ke siu geta ugo po Jerusalem nu meye melio izodi lerge zitiki temegwa po sedinu mati mefa po kerepo hanongu gelie po meye melio lerge zitiki hawa Jisu de we shije ke siu Galilee Nazareth Galilee
nu ke voru sheje ke siu de we ke za suha me krawe shi di nu shi di pu ke za suha ngule we se she mati mefa po hedie soru nu ringu ke le hanuha lichimie gerz kropo ze divin nu pu ke za hanuha ngu ke le Pugoe, when they sought to seize him, they feared the people because they considered him to be a prophet. Jisued, how happy sedinu, vineyard dresser parable, how sedinu patagasatigi, Jevogazawe, Ugoe, Jisu teledagato, so tewagato, suha, kepukishiki. 부고에 미치다게자 하왕울리 그래라면 테미고에 예수 그리스도의 시리누 세제게 시미에디누 레야가자라 부야가자라 오고 슬라누누 부테모게자 미치다게자 오고 수왕울리웨 슬라 예수 그리스도의 프로페트 세제게 시가 토우가자 오고 수하리 물레웨 예수 그리스도의 Je vou gaza ogo hawari ke pula sakhe je vou gaza hawe ke penyofa mu themie ne dono thadi mediator chaya gaza ogo sumule mu hanunu ke penyofa dio bogi pusushi mu themie ke dio sek ne bogi pudashi poesuha chaya gaza ogo sumule we je vou me gaza ogo Aaron Dugapra Hagi Hangugile boy Jevo Tsagaza Greatol gets us Hangule Mu Bible Old Testament nu Jevo Mietsa Vorgaza Hagaliro in Notch Gori Sushi in Nochri Mesutela Sela Noah Melchizedek Abraham Isaac Levi Hagaliro Chidik Sim Jevo Mietsadino vorgetza ugo hawa ngulewe deri Jesu Christawe ugo la jevo ugetza ugo suha ngule pue temie nyo tsu jurinu temie zelhu temie tatsa gonu mu temie tatsa gonu tasa pue temie lanu nu ke penyo vgi ke chatsasa pue ke me jezo shiri ne pu die zenu Bukati Sagaza, Ogo Sumule. Boy Sidinu, Bukati Gasanu, Boapu Puri Katzizobia, Ogo Pusutsu Sagaza, Ogo Suamulewe. Ibri 10 years, Keres, no Keretania Kianguleza, Jisue. Je vomit ce que ça a eu order que n'y pas que ça soit mouillé. Mu order poliro order of Aaron tigi order pour que ça soit mouillé. Ceci poliro Melchizedek order pour pas que ça soit hari je vomit ce que soit tezo pour pas que ça soit mouillé. Mu Jésus Christ Melchizedek order nunu boy jevo tsagaza suha mulewe Hebrew 10 agya mugile Jesus is considered a priest in order of Melchizedek because like Melchizedek Jesus was not a descendant of Aaron and thus would not qualify for the Jewish priesthood under the law of Moses boy Aaron mie yenunu jurmo deri boy jevo tsagaza su haliro Melchizedek order nunu mosa zo nunu mo deri mosatigi Aaron order kakasa nunu jevo tsmo deri Melchizedek order nunu tsagaza su hamule hanu sigele liro Aaron zo nuliro Rosho Salamu Sala
Rosho Tsalamu Tsalala Gazasuha Tsiyaisi. Deri Melchizedek order Hanua Jevomie Shotsakazuluro. Vabo Tsawagadashi Suha Tsawa Tsiwagada Suhangule Musala Ugo Jisu Christaginu. Jisu Christa Ugo Jevoga Togaza Suliro. Jevoga Zaliro. Poe Pupu Napugasaki Medi Poe Gemeje Gazano Shiri Pokatisa Poke Pupu Katsibie Ugo Tasadi Ugo Pusutidino Ugo Lashiesa Bujepe Cruza Sununu Ugo Lanu Morgashogo Tsiwagada Ugo Gajoke Puma Sununu Poe Patogo Tsiswagada Ugo Suhangulewe. Ah, yeah, President Ibrid Gerrit Nunu Kerkinia, Mefakinia, puts no to Gabaluro, okay, Penyo Volike, you see. Salah, Akezeko, Jisuzilla, wet hefudi, Gamesatsanu, Lelevide, Pue Felhabi Gazau, Vateledi, Chak Lady, Chakasa, Mu Gerichapo, Lau Crasa Utz, Getau, Zedi, Susa Po Mo Ginuzo, Mu We Ukipenya Ginu, Jevo, Gazat Topo, Bade, Hanahungile Liro, Jisue Cruz Ginu, Bob Ugolachias Mu Pukatika Satigi, Roshokiunu, Feu Gertenu, Besonunu, Hatu, Pupinu Judagaza Ugo Suhangulia. Jevomie Roshokinu, Lagaza, Haha Puti, Grobonu, Rubile Leazogaza Suhangule. Deri Temie Mehume Romia, Roshokinu Lady, Roshotolia Mogaza, Suharipu. Deri Jevomito, the Dikamasatsunu, Roshotazagaza. Deri Jisu Christai, Ugo Lanunu, once and for all, Melchizedek order Nunu, Bopuka Sawagatau, Suha, Gertenuri Urha, Tadinu. Ugo Bukema Satsanu lady, Ukepenyoverse, Ukepenyover Sholegevi, Suha Sasawagata, Ugo Suhanu, Mulewe. Salat Poepu Katzisadinu, Ugo Latsisawagata, Suha, Ugo Jevogato, Po, Jisu Christaginu, Mulegazza Suha, Capusa. Sashe, Sakakriuliro, get you. Jisu Christa, Ugo get you, Gaza. Matikene, Genyenuri, Mugile. Agesimie, Nituzatekenu, Vordinu, Jisu Penyogele Tiki, Vordinu, Gatsogaza. Jew make a deal, Sakia, Nupenyole, Gahego por Shodadinu, Vorgele, Gazasuha, Ugo, Suhangule. Agesimie go, Zosheri, Puro Shodadinu, Vorgaza. Suhangule, get you, Penyogizanu Gada, Suha, Mupur Shodadinu, Vorgaza, Sunangule. Sashe, Jisu Christa, Ugo Lanunu, Popukasa, Cruzginu, Popuka Tiga Satigi, Pugo Gasonu, Ugo Pukrus no, Putsunuri Tubiakaba, Hauha. Hauha, Jutago ke diu Jisu, Isidinu, Tubiazagazasuha, Mule. This is the king of the Jews, Hauha Tubie, Pukrus Zigi, Kabagaza, Ugo Suamulewe. Slat Timothy Geriu, so Gerpengunuri Muleza, Boy, Gedigom Hoke Diu Mu, Nepugom Honepu Geza, Ugo Suhari, Martin Risu Mulewe. Sala Jisu Christawe, Ugo Shizeke Siu, Jisu Christae, Jivo, Mu Jisu Christae, get Diu Geza, Ugo Hagehanu Mulewe. Shizala Tie, Apusakan Gazasakan Liro, Tie Ugo, Jisu Christa, Zeke Se, Jisu Christa Sili Daliro, Jisu Christa, Lasuboga, Alashuboga, Getzahawa, Kezedinu, lesson
Yesu Krista ki nu ke lu ke sa po pie ugo tsagada ugo sungule ugo Yesu Krista sile dinu ugo shitzebo ugo ke merbo nile ke datui tie ugo Yesu Krista so ha sedinu ugo vietsele di ugo sigile so ha pesedinu miezega za bamo moshi mo uto pesedinu uvietsabadishi ugo so hari ke zelesake temi ke klari ugo nagami we ke benyo vogo kretorzo di dele ke viu sile mu dele ke viu lele tie Jesu Krista shedzimie Jesu Krista ke pelemie tsada dinu ugo mi kratsate pragele su hatsle tie ugo Jesu Krista ze ke sele gada hanuha Jesu Krista sile gada hanuha ugo Andrew medi Jesu Krista subusi hawa pese vodinu ugo zremie ugo shezemie ukinume ko ukretome ko ze ke zabama moshi ugo hawa lesake atiem ha zabu pusage noliro tie ugo Jesu Krista pelele dasi Jesu Krista sile dasi Jesu Krista pelele liro ke chache ke ri kala ke lengule dosi tie ugo teme ke hubozo shiri God zdaga dosusa ume domo mume chepre ugo Jesu Krista si tulerinu Jesu Krista pelele mo God zdaga dosu hame cherinu Jesu si jitsbadeshi ugo suhari lesake tie teme ke kra ri Jesu Krista be unyepu ugalaki letsele deri Jesu Krista be uje vo mori sheje ke siu mori uke diu tsele muni badamun he ke penyavu ke kriengu ke mejela nu ugo ke laki le Jesu Krista pele ke leginu ke laki le su hangle dosi ke penyavu ke kriengu ke mejeu modoliro tie ugo ke peleu kizu tabunu tadoshi hawari leba Jesu Krista ne pi unye pu ke lag leu sedinu ke lag le so ha pi uvet selena ta chakre tie ugo utu ke lu unye pu tsa utu ke lu sedinu utu uniun tsa sidu damonye God's daga do susamiche deri uke lu katsibe uke diu unyepu soha tsenmo dinu utu uke lu soha sedu damonye ugo tie ugo to ugo katsosake Andrew we Jesu kira bayashi vosu musudi Jesu e subushi po vosu situle dinu po sevordinu Andrew we avoidinu pe avoidinu puzriu Simon gi pugesa ugo tie Andrew japu hawhaginu kezelesake no mu ageza ugo Jesu zeke sekelenu Jesu sit tulemo Jesu sit tulemo deshi ngo kezelinu suhari lesake Teza yudnu bazdigi skit ko drama go tsagezatigi drama bo tsaya drama skit ponu me poe khatkati nu pupenyo le shidinu poe khatkati tavki nu pupenyo le she dinu poe tavadinu poe shidinu dolar gazabo suatsa Deri kenyo poe tav kinu nu penyole deri poe tav mogaza suha sile. Tie ugo kepelemi edinu. Jesu Krista kepelemi edinu. Prale. Ugo tie kiku kari
Krista mi kepele ki kru sabade deri Jisu Krista mi kepele nunu ki kru nunu penyole edi suwe poe Krista mi edi nu ki le vido me poe mi poe vordi nu puchatas di Jisu e subushi suha pokis pus moli liro mu pubunu Jisu Krista le be punye pu pogala ke le suha tsele moli ro poe Krista mi edi nu ki le vido me khatkati nu thavki nu penyo ke le mi di nu poe thavri nu ki le vido me mori Krista mi ki kru nu penyo ke le la poe Jisu Krista le be punye pu pogala ke le tsele modi poe Krista mi edi nu ki le vido me Sakim hedi nu tie Andrew we Jisu Krista zake seledi Jisu Krista subushi suhasit tuledi nu poe pe vori nu pujiru gi pusudi pujiru ri Jisu shijitsele gaza ogo su hangule akel hu japu bo serinu japu tsidi nu putala chalenza tichibo metric kasa doga bache ajo ke tsava pogo kinu maths teacher visazo baya shizala exam preparation lanu nu kobu kinu body tuition maths tuition zedo dinu voba ajo ke tsava we kunyebo akidi poe Jisu Krista zebi akipusa Jisu Krista zebia ki pusudi bu laga chatsasa bu laga chatsasa di bu Jisu Krista presence bi atsasa Jisu Krista presence bi atsasa abunu Jisu Krista le bi anye pu akala ki le nudinu bu su happy se achesa asanje Jisu Krista zaka sele Ari akhabye Jisu Krista zesiledi ari akhabye Jisu Krista tsasa Athie ales nawak lega batigi avo atestima muni hauri urkrabawe Ajo ke tsvewe akiledi Jisu Krista zebia ke pusudi Jisu Krista presence bia tsamoli ro Athie Jisu Krista sile modi akibitu doshi asuha leta Sakim he thie ugo Krista pel kepelemie da dinu Jisu Krista sile gada miko ugo ri Andrew harikem hedinu piesedinu miki Jisu Krista zebie pumu ukevori bunu Jisu Krista zeke segile suha nomu agaza ugo meseda mome ugo hawa keze lesake tie ke puga bagi midi pastor mego ugo zavi sedinu ugo krohi ugo tekesaba tie hego dekon migo hego ministry nu hego mathogo mohosliro kekracha uke hula mar her mu uke huru kergo mathogo suga suk pekobaya gaza suha le tieke peleme donu japutsu ge bau shegu padinu Jisu Krista be sedinu mi kipu geza Jisu Krista zebie mi zega zasidi mi kegeza suha atyo alegestigi noha tatsu seba geza suhari mulewe tie Jisu Krista zebie mi kipu geza Jisu Krista subushi mi kipu geza hoha ugo pastor mi go moredikon mi go sugoha pele wademe
시몬 해 데리 티에 노무 아게자 우고 지수 크리스타 실레가 다음에 우고리 앤드루 게메디누 바디 딜레게비우 세 지수 크리스타의 수부시 수하시리누 미제게 자서 미키에 비에 지수 크리스타제게 세겔레 수하 노무 아게자 우고 메세다 몸에 우고 딜레게비 자푸츠게 자우하 미시너리 미고 자데 미시너리 미고 마토데 딜레게비 가자게 자우하 기즈발라누 태츠게 크리게자 얼나게 베치고 누보디 예수 그리스도 제푸게자 하우하비 세리누 운누기 바다디 티에 우고 키에 우고무 우고 기크루누 우고 시에자뇨메고 우크르토크르츠메고 기 예수 그리스도 앞에 세리누 우고 기쁘게자 불레 모바다몬해 그자 아수하 레슬라누 제도 하와피 세리누 그자서 무 우고 예수 그리스도 실레가 다음에 예수 그리스도의 수부시 호실레가 다음에 우고 제도 하와레스디 예수 그리스도 제비미 기쁘게자 무미 제vor 예수 그리스도 기스게자 하노하 우고 그래서 프레스게 그래서 세리누 그래서 뭐 제도 디가 자자고 뭐고 좀 해야 되리 타와 니부 알세게절라 아하와 비세리누 그래서 뭐 내가 보조 쉬리 우고 보조 쉬리 제도 우카가 사베 그변에 붙지 불리에츠게자 부자 붙츠게스누 우카가 사 프레스게자 세리누 그래서 녀비지 bezie ke betao no che do ni bu dinu hi che ke salashe mu ye go rene ke limie pette te jangu ke li belewe ugo che do ger shom ha to che botela no ke le de mu go pette ke zesir thali di te khatsali ke li do me te khatsali tali khu grodi hete thase nori nkiza zi korle Norin
비쳤을래도 디게 바 게크레토 게메사니 붐 베제웬 자츠웨 노 티에티 소자 게비 바바도 하오 카피고 츠스디 헤고 부 포리누 게제 nrashomo njapu tsakelegola no jedo nipuego pastamie dikonmiko lage chati so zabo reperkrizo behego tsdi hego bunuri nipuego pastamiko hego dikonmiko la chakele larim pijewe no hego ke charn sdika chagala be he pastamie dikonmiko tsachi tie hego bun hego zada hego meseunu hego ke vito kapese keze vorgo tikonu chidike zanjapu tsvochi Anipu tie heko ndienu ke pugele hanoha heko bunu Jesu Christa situle di nepu heko bunuri nepu tola ke panu o nepu Jesu Christa pe sedinu zebie mekipu mepeke mekesedi tie nepu karado ke zagori fuke musevor nke dinu selegato anipu no heko kroiseche tie heko ke pele medalinu nepu pragele hanoha heko bunuri nepu missionary kids thalanu von japut moshiri hego bo hego tse hego banu hego nipu hego kikunu hego shide zrie anipu yese zanyo me hekro torket semego kiri on dipu ndileke vi hawa pese kazasadi anipu ko fuzevor nipu Jesu Christa nipu zeke segele sutsuchi anipu hego vodatikonu 소sol에 모두 다조 쉬리 아니부 티에 해고 미포부가츠 예부에 가스디 ndele기비 마토 하노하 해고부 해고 각서스길레 미츠프레지 해고 마토고 츠레 해고 쇼마토고 츠레디 예부 해고 츠레디 돌아서 해고 테체노 라보도 아니부 논토 해고 미포부가츠 고르케글라스 제도 겔츠레지 미포리 카비에 케메제게 츠누 도피노스게와 츠와헤지 베테고 누노 해고 고 해고 글라스치디 Jesus Christa ke la ke le zon chasiyawe amen